Tout d'abord, bonjour tout le monde. On sait que c'est un match très important, un match crucial, un match pour se qualifier en demi-finale. On a commencé les préparatifs juste après le match, le dernier match qu'on a joué. On s'est projeté sur ce match. On sait que c'est un match qui ne va pas être facile, comme les autres matchs, et comme les matchs qui vont venir par la suite. On sait que pour gagner un match, il faut être très concentré, très déterminé et très motivé. Chose qu'on a fait, qu'on va faire, Inch'Allah, même demain, Inch'Allah, pour remporter la victoire, Inch'Allah, pour nos supporters et pour notre pays, Inch'Allah. شكرا على السؤال ديالك. فأكيد أن التفكير دائما بغض النظر على الغيابات أو لا على الأعصاب أو لا، دائما خص يكون بالنسبة للمدرب واحد التوازن باش أنه يدير واحد التحليل جيد للفريق الخصم ويدير كذلك تحليل جيد أو دراسة جيدة للفريق ديالو. بغض النظر على الغيابات قمنا الحمد لله بالأمور اللي خصنا نقوموا بها، فيها واحد التوازن كبير بين الاثنين، لكن ما نخفيش عليك بأن عندنا مشكل خصوصا في قلب الدفاع اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا اننا نديروا اختيارات صائبه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللاعبين كلهم اللي كاينين واللي جاوا فكلهم كيف ما تقريو ذكرت التيتولار من قبل. الا كاينه فرصه باش ان واحد غادي يعوض فان شاء الله ما يكونش مشكل، غادي يعوضوا بطريقه اللي تليق باللاعب من الحجم ديال اللاعب في المنتخب. يمكن عندك الحق، كاين شويه ديال المقاربات او اوجه يعني الاشتباه بين ليجيو والان. لاحظتوا كذلك ليجيو كنا نازلنا ثاني مقابله، كذلك كنا لقينا مشكل فيما يتعلق بالسؤال ديالكم بقلب الدفاع مع العزوزي لما كان صاب. لكن الحمد لله الخير في مجموعه كامله. من اول يوم حنا كنركزوا على ان مجموعه كامله فهي مجموعه واحده، كل واحد عنده مؤهلات وعنده نقاط قوه وعنده اشياء كيمتاز بها، والاخر كذلك عند لاعب اخر عنده اشياء اخرى ومقومات اخرى. فاش كنديروا داك التركيبه ديال اللاعبين كنديروها من اجل هذا الشيء هذا، باش ما نحتاجوا شي لاعب واحد الطرفيه معينه بواحد المقومات معينه يمكن له يعطينا على من الناحيه الدفاعيه ولا من الناحيه الهجوميه. وكنظن كره القدم فيها العوامل هذه يعني ماشي مزيانه حقيقه، ماشي مزيانه للمدرب، ماشي مزيانه. Ben, je pense que d'abord peut-être vous ne le savez pas, parce que nous, au dernier moment, on était dans l'obligation de changer tout le groupe, pratiquement tout le groupe, parce qu'au début on est parti sur un plan de ramener des joueurs qui sont nés en 2000 et plus. On avait des joueurs de 2006, 2005, 2004, 2002, 2003 et 2000 maximum. On a travaillé avec eux depuis pratiquement une année pour préparer des joueurs pour le CHAN. Mais au dernier moment, il y avait 11 joueurs qui sont partis à l'étranger, comme des pros, plus 2 joueurs qui étaient blessés. Alors 13 joueurs, c'est beaucoup. Alors la fédération, nous, tout le monde était dans l'obligation de changer. Au dernier moment, 48 heures avant notre voyage ici, pratiquement. Alors le fait qu'on ait passé deuxième dans un groupe. أولا كيف ما ذكرتوا كاين جهودات جبارة وكبيرة تبذلات، وأنا يحييني أنني نجاوب كذلك على السؤال اللي كان قبل. إلا كاين شي مديح يمكن له ياخذوا شي واحد فهما اللاعبين، ماشي عبد الربيع ماشي الستاف، حنا كنديروا غير الواجب ديالنا. إلا كاين بكل صراحة كاين شي مديح خصهم ياخذوا شي واحد ويستحقوا فهما اللاعبين اللي بكل صراحة يستحقوا كل إشادة والتنويه ديالهم، الجودة ديالهم، الكاليتي ديالهم، كسوا القلب ديالهم والروح ديالهم، الغيرة ديالهم على القميص الوطني والإحساس ديالهم كبير بالمسؤولية. من ناحية واش حنا يعني خصنا نكونوا ناخذوا ليكيب، فأكيد المنتخب المغربي يعني الآن كرة القدم واحد الجهودات جبارة، ابتداء بسا ماجستير مايسرو اللي نزل الطريق. اولا كنتمناو الشفاء العاجل للاعبين ديالنا، اصدقاء ديالنا الساد والمولوها، نتمنى ان شاء الله يرجعوا في القريب العاجل.
بالنسبة للمباراة ماشي ساهلة، واحد الخصم اللي كنعرفوه كيلعب الكورة وأغريسيف. كنتمنى إن شاء الله غدا نكونو في الموعد، السدادة كدوز بجو مزيان، كاينة جدية، كاين تركيز كبير. كنتمنى إن شاء الله نكونو في الجوج الجاي إن شاء الله موجود. الأجواء كتمارس أجواء مزيانة الحمد لله. اللاعبين ولا المجموعة كاملة جينا هنا ان سول اوبجيكتيف الاول، عارفين شنو باغيين وعارفين علاش حنايا هنايا. الرسالة اللي كيوصل لنا من الكوتش رسالة واضحة، هي ان شاء الله نمروا في المباراة ديال الغد ان شاء الله ونفوزوا بهذا اللقب ان شاء الله.